वेलकम करता आणि आजच्या प्रोग्रामाचं आमचे इनॉग्रेशन एक्सप्रेस ऑफिसाचे मल्टिपल सर्विसीस आहा त्याच्या आयज इनॉग्रेशन सेरेमनी चीफ गेस्ट म्हणून गोयचो IT मिनिस्टर आणि ट्युरिझम मिनिस्टर आमकां लाभलेलो आहा बाब रोहन गावटे आणि गेस्ट ऑफ ऑनर भुवन बाब आमचो मित्र खास मोल्डी गोवाचो पात्रांव हे फंक्शनाक आमकां लाभलेले आसा. आय लायक टू अनाउंस ऑल्सो दॅट इन नेक्स्ट मंथ 10 मे आमी बेळगांव ऑफिस चालू करता. इट्स ऑलरेडी रेडी. सो आमची सर्वीस आता बेळगांवूय चालू जातली. सो त्याच्या उपरांत आमी हुबळी धारवाड ही एरिया आमी ऑलरेडी सर्वे जाल्ली आहा. सो वी आर स्टार्टिंग विथ द बेळगांव नाव इन नेक्स्ट मंथ. सो ताका लागून परत हांव तुमचे आभार मानता. व्हेरी शॉर्ट नोटिसीर तुमी सगळे पत्रकार येयल्ले आसा. ही आमी आतांच्यानूच लॉन्च करता आणि हे ऑफिस मेनली त्याचे प्रेझेंटेशन दिवपाक लागून सगळे ऑफिस IoTचेर आसा आणि SDMNूय आमी घातलेला. सो लोकांक कळपाक लागून एक्झॅक्टली कितें IoT म्हणजे कितें सो ते कळपाक लागून एक्सपिरियन्स सगळें म्हणलो हे दिता. सेईंग इज बिलिव्हिंग. एकदां तुमकां कळ्ळें. हांव स्वता दुसरो एक प्रॉडक्ट यूज करतालो सिन्स 5 years. सो एकदां घालून विसरपाचें म्हणलं पाहिजे. वी कॅन ऑपरेट ऑन फोन. फॉर एक्झाम्पल कोण ना घरान कोण ना आणि तुम्ही आता घरा पाहता तुमकां सपोज टेम्परेचर हाय आसा सो यू कॅन स्टार्ट युअर AC ऑल्सो ऑन फोन. एक अर्दे वर पयलीं तुम्ही आख्खी घराची AC चालू करू शकता. सगळे इंटरनेटाचेर आयचे डेटीन जावं शकता. As we are here with Sagar in the opening of his office, as far as Internet Express is concerned, technology has been thriving and driving the whole world. And tajapramaणे we always keep saying that those people who are not in tune with technology will be somewhere out of the world. म्हणटाशे ताज्या खातीर products in tune, IoT based products, जातूंतल्यान लायफ लक्झरियस जावं नाजाल्यार कॉमन मनशाक सुद्दां इज ऑफ लायफ जावं, वर्किंग कपल्स जावं नाजाल्यार बाकीचे. It gives you adaptability to features which take control of a lot of things which allow you to save cost in the long run. At the same time gives you technologies सगळे at fingertip. जसे स्मार्टफोन येता तशी स्मार्ट टेक्नॉलॉजी जाता. स्मार्ट टेक्नॉलॉजी जातल्यान एक यू हॅव टू गेट एक्सपिरियन्शियल थिंग्स बट टुडे द न्यू जनरेशन वॉन्ट्स इट. आणि जसे सागरान म्हणलें की एट अ क्लिक ऑफ अ बटन तूं लायट चालू कर, बड्डे वयर काड, बाथरूम बाकीचे कर, सगळें पयलें जाल्यार आय थिंक दिस इज समथिंग विच इज बीन ड्रायव्हिंग. द प्लस पॉयंट इज दॅट इन दिस होल वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन where technology thrives, Sagar being a local Goan, having started on his own enterprise from 94, having completed almost 30 years in this journey of his, that makes us more proud than anything else. एक गोंयकार भुरगो आपूण स्वताच्या हाज्या 94 हे कांय नाशिल्लेंच. टेक्नॉलॉजी आतां कळपाक लागली पूण he had started much before time. And then what he has developed today, expanded his business, expanded his horizons. He's talking about bandwidths of 1 Gbps and everything. It talks about how he has moved his business line, employing more than 350 people today. तातूंतय गोंयकार भुरगे खूब आसात. तातूंतल्यान एक जाता की एक गोंयकार भुरगो जो एंटरप्रायझींग आसता तो जॉब आपूण पळोवच्या पेक्षा जॉब गिवर जाता. Sets the example to the rest. I think it's all of us to commend his achievements, at the same time congratulate on his new office opening. We wish him all the best so that he's able to put it together. ह्या ऑफिसान ताणें सगळे एक्सपिरियन्शियल जे दवरला, जे प्रोडक्ट ताजे कडेन आसा तातूंतल्यान ताणें एक्सपिरियन्शियल सेंटर हांगा तयार केला. सो द पर्सन हू कम्स इन नीड नॉट स्टार्ट गोईंग एंड थिंकिंग वेर वॉट ही नीड्स टू डू. सो कलेक्टिवली इफ यू सी वन विंडो वे ही अलाउज हिज क्लायंट्स टू कम एंड मीट, at the same time experience the things what he has, is going to be a new innovation for a person who's a local Goan. And Sagar is our friend. I think he's been putting these things together in his journey. We wish him all the best and ensure that we definitely need to look at this type of things in life. We need to look at this type of products in life. The next generation has already started thinking about it. And jenna आमी infrastructure म्हणटा, the government जावं, corporate जावं, residential जावं, commercial जावं, everything wants technology around it. I think they have a product today. It's all for us to see how they are able to move it. My best wishes to them.